Tun naya Jammu and Kashmir chuan firfiak te beina an tawna sata wangin Indian Security Agency te chuan ven himnan na satakin an kalpui. Srinagara G20 meeting nei tura Marcos le NSG a Black Cat Commando te chu an duty tirdona khovel hriat hlo dal lek te po ven him tu mani. Indian Navy Marine Commando Marcos te hi tuipui lama chet chuana chuan theina ro pui tak nei an ni a. Chuti line NSG te ero anti-hostage special force ni in mi hruai bo le kidnap chan chua le chutiang lama thiam na bik nei an ni thung. G20 meeting then khat chu Kashmira nei tura ruwa manani a. Hemi atan hian ramdang mi poimo te chuan Srinagar an tlo dona. Dal leka Shikara longvela po antei hoi mai thei. Heng wang hian ven himna na sataka kalpui turani. India po in Kashmir Valley hi khwaljin te tlo na mun poimo le. Khwaljin te mun poimo takani ziate. Ahim zialan ti ratum meka. Hei hi kumsom riat bor chowvel firfiak tenan op Kashmir ni thin le. Tuna adin mun chu adanglam to le a. Article 370 ti to pani ta ka chuan. Kashmir Valley arim na le muan na lo kir le ta meka. Mase Pakistan tan chuan thinrim thlak takani thung. Heti lai hian tun naya firfiak ta chet na chu are hlen thei tak lo ti aron lang chho le ta meka. April ni somni khan Indian Army truck chu firfiak tenan beya. Khami wang khan sipai panga an boral ni. Sipai panga an lo boral to ani. Chumi nuwa LOC ya Pakistan na firfiak te enroll an tumna engimozat mu chua ani a. Indian security apparatus sa ngai tuana lian tak asiam thar mega ni. Khovel hruai tulokte G20 meeting nei turin Jammu and Kashmir an ron fuan khom dona. Aral muang to ti India hian lan ti ratum viawa. Mase ven himna ero ati khau tak zeta. Chutiang chuan Marcos le NSG Commando te po G20 conference atan Srinagara daan ni don. Mitam tak chuan engwangin nge Marine Commando te hi Srinagara tiran ni. Avain kai noi lo ve anti. NSG te ero an special na nena in ram viau thung. Jammu and Kashmir Police KJP chuan. G20 meeting ven himna thirlok na special meeting an naya. He meeting a hian Indian Army, CRPF, BSF le Intelligence Agency rang officer te antela. JKP Additional Director General Vijay Kumar na kai hruayani. Meeting a hian Srinagar khopui chunga dal lek le jalam luya. Marcos da turin thutluk na siamani a. National Security Guards NSG Commando te chuan. CRPF le Central Armed Police Force CAPF omsato te chu security cover dang an pedon bokani. Indian Navy Marine Commando te hi tuipui lama chet latna chuan training how tak le khir tak nayan ni a. Arabian Sea Anti-Piracy Operation atana Indian Navy in dawlong lian zonga daan niya. Chuta chang chuan Port Sudan Indian in dawlong. Port Sudan India in dawlong te po deploy an ni. Marcos hi eng contingency situation po anin pe rengani. Mase dalle ka Marcos deploy an ni awangin mitam takin makantiya. Mase Jammu and Kashmir ven himna nena in zoma chuan. He valley Marcos daani voi khatna ni lo thung. Indian Navy Commando Marcos te hi kumsang khatzakwa somko chhovel khan Kashmir Valley voi khatnan deploy an lo ni to a. Hemin hu hian LOC bula ular leka Marine Commando sompariat omna pol chu daan ni boka. Marcos tir nuwa tuipuya tranga Pakistan lama tranga firfiak na laulu na kongchu atop ta ni inan soi. Kumsang khatzakwa somko chhovel khan ular lek square km somruk panga azaw chu Pakistan na tranga line of control India ram anron lu nuwa Kashmir Valley firfiak te lu na munani a. Ular leka Marine Commando te counter-insurgency grid Indian Army Rashtriya Rifles RR te chuan he entry point hi antitop ta ani.
tuna chuan ular lek atanga firfiak ron lut hi tlem te chawanom to a ani na taka chuan heta tang hian an ron lut to lo tluk ani Marine Commando te hi tui hnuaya be pui thlak na lam chu an special na ni a tui chunga chuan sanga angmai an ni a ole angmai nan hlo ome an ti thin chu wang chuan G20 meeting ro pui tak nei turatan neina hmun turatan dal le ka Marcos da tura thutluk na siam ani a Indian Army official te chuan an soi 26/11 Mumbai a firfiak te be pui thlak lai khan khopuya police baka Marcos te hi Taj hotel ami pui tangkhang chan chuak masaber tu te an ni a Marcos hian NSG commando ten kha thil thleng an thunun thleng khan firfiak te an be ani Eastern Ladakh Chinese PLA le India sipai te Galwan Valley ya anin be lai khan KM za somli asai pangong dila Marcos commando te hi deploy an ni boka India le China inkara line of actual control LAC hian he pangong dil hi apal tlanga dil mun thuma thena mun khat hi India ram chunga omlain mun thuma thena mun hi China ram chunga omthung NSG hi India ram firfiak te na inzom contingency force engpo ta na federal agency an ni a abik takin anti hijacking le anti hostage operation chu an specialize na ni NSG hi firfiak chet na engpo ti top tura duan thuam le zirtir na pek bi kan ni NSG hian Gandhinagar be na sang hi pani atanga 26/11 be na te Pathankot Air Base be na sang hi somparuk thlengin an chakna an lan tir to thin G20 meeting nei chung hian NSG commando te chu eng contingency a po backup security atan da an ni don ti Indian security establishment a ming tarlan du lo pakhat official chuan a soya G20 meeting nei turatan ven himna peturin Jammu and Kashmir police baka CRPF le CAPF midang te chu G20 conference ven himna atan Srinagara da an ni dona Marcos le NSG te po cover atan da bok an ni